thot ni kena ayat-ayat ni semua Allah maju bila makan. Allah ada tidak bertempat. Allah ada tidak bertempat. Ingat tu saya dulu. Lepas tu Allah tidak berarah. Allah Taala utikan hukah kenika kata Allah tidak bersama. Allah tadi berjisim laisa kamitslihi syai' dalam makhluk saja. Tuhan ada kaki, ada tangan. Tangan itu yadun itu bukan tangan macam tangan kita kan. So di sini kita boleh maklum bahawa saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia takwil. Nah, apa makna takwil? Takwil ni adalah satu benda yang kita mensucikan Allah Taala. Macam dia kata ibtigha wajhillah. Kita kalau kita terjemah dengan bahasa kita, ibtigha kita mencari wajhillah dengan muka Tuhan. Sini ulama kata dia wajhillah ialah kita mencari keridaan Allah. Bukan kita terjemah dengan makna yang betul wajhun muka yadun tangan rajulun ra'sun kepala gitu tak boleh kan. Jadi sini ulama dia sudah menguraikan ulama sunnah wal kita bukan ulama Wahabi. Ulama Wahabi ayat Allah Taala zahir dia kata ayat kata summastawa istawa terjemah kata duduk. Tak boleh gitu. Situ salah Wahabi. Tak boleh kita jamu bahasa ayat mutasyabihat dengan zahir ayat kata Tuhan kata macam mana kita kena ikut macam tu. Wajhun muka. Tak boleh gitu. Kita akidah sang-sang bro Yusuf akidah Yusuf Abdul Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى من هولن هوبان هوباي حقي كون جيوي هوغا cầm hông gục thọt nhu can nhu hôm dài mương nhu bermakna jewi gel khai ni tu pemol nhu hông như sang na bay nak am gục nhu ai tu ti neraka dah bahasa hakik kung nhu miyai tan nhu kha lemuចំណុចngok ni adalah song khép như chiên kafir lemu bang dalam ha bang dalam haចំណុចpecah chiên kafir jak atau jak kepau bang lekat hakik kong cekwi nyuka ini adalah papanyu chiên harang kong akan pemol dosa umat Islam kong tayu chiên kafir bahasa nyu ni tirai akhirat ka nyu akan ditucung jak hong umat Islam bahasa nyu adalah pa akidah kong se lai pe bani chiên seចំណុចទី3nyulai po huntal ti o ti tua nyulai po hunta tu o ti kau nyulai po hong semu hong trai o ti ni nyu yol o di pa bani chiên kafir ti pa nyulai po hunta chi sim o nyu phan chalam ti ni pa bani chiên kafirចំណុចទី5បានទី1ញមុតលលpo lai laisa kamithlihi syai wa huwa as-sami'ul basir lang nyulai humta ke ahasa osoh humta ke osoh ប្រៀបធៀបផងអល់ឡោះយៅអល់ឡោះមហាមិត្តតានមហាបោះពីអាយ៉ាត់នេះអាគីដាស់នោះតាពេលយូបអេងប្រឆាំងក្នុងអាយ៉ាត់នេះតាមតាពេលយូបអេងនោះជាងកាហ្វៀរនេះមួយចំណុចដើម្បីបំភ្លឺចំណុចទីសាដែលលិនហូកោះកុំលែកnhư ni chiên cà phê lại po hôm ta lập pi oចំណុចទីនេះ như chiên cà phê ទីសាញូដោយសារញូ hôm ta mutalal ma omlai talal hơi tụ này po lại dalam Al-Quran tụ ti ayat lai surah lai po lại kau hôm ta pi o tụ này mulai Rasulullah lại po hôm ta pi o tụ nàyទីសាញូមើលayat Quran này mulai po lại kau hôm ta pi o pelai hôm ta talal o bermakna nyu khăn bọc prah Allah như khăn bọc prah Rasul như khăn bọc prah umat Islam việc chia tôi po lại dalam Al-Quran cứ po lại cao tụ một aras cao như khăn pada saat bening jadi hukum ni chiên kafir ku memang phong ni cứ không ra thật trao Islam yang bọc prahដើម្បីគេជឿលពំតាលពីជួយទៅលពំតាលពីអូnhưគូអំណោញដើម្បីបដិសេធ9អាយ៉ាត់ពោខានលែកកៅទូមកអារ៉ាស្កៅនេះគឺបដិសេធលែកពោទូមកអារ៉ាស្តែថាលែកទូតាលពីទៅយកខានលែកតាទូញូនេះយកขึ้นបដិសេធតាមអាយ៉ាត់ពោលែកកៅទូមកអារ៉ាស្នេះនេះដោយសារយកបដិសេធមិនចឹងបានលិនកោះគុំលែកយូជាងកាហ្វៀតព្រោះកាលិលពោអេងខានលែកកៅទូមកអារ៉ាស្កៅ
GO บ่เรื่องกูนอกบ่อยู่สำคัญนะอยู่คันละโปนตาล PO มันอันอยู่คันปัดซาละโปตัวมอารัสโอมตัดตัวมโอhanya menye ban ko hukum la chương kafir sebenarnya hukum ko hukum chương kafir no baik dan ko hukum ko pantai Allah gub en ko hukum chương kafir jadi dalil kong po khala 9 ayat le katu mo aras kau jau ta nani dalil kisah po khala katu mo aras kau a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy maksudnya setiap-tiapnya penghulu adalah Allah agar konghu cium tujuh kali tanglu terlampau 6 hari hatai menempau untuk mengarasnya ini pong jaban ini kan pada saat lapau untuk mengarasnya ini adalah pong tal PO boh di sana terus itu pong jaban ini kafir dia bercang togat adalah pong tal PO dia kan pada saat lapau untuk mengaras terus pong hal kata mengaras titua kalau titua pola a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy maksudnya lah setiap-tiapnya pohon ialah Allah agar konghu cium tangi tanglu terlampau 6 hari hatai menempau untuk mengarasnya terlebih kau dalam surah Ar-Ruh ayat letua pola a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsy maksudnya lah Allah ya agang konghu po cium tangi hau tinta hukun kong boh hatai menan pautuk mengarasnya ni jalati kau jalati pak dalam surah Taha ayat lemui paulat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rahmanu 'alal arsy istawa paukum tasifat rahman dan dia tu mengarasnya maknanya tu mengarasnya jalati ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy dalam surah Al-Furqan ayat 59 maksudnya lah yang dan ke Allah ya agar konghu cium tujuh tangi tanglu dan hakik kumtati antara tentuannya terlampau 6 hari hatai menempau untuk mengarasnya dalil tinam dalam suratul Sajadah ayat 4 Allah bacakan kailat Allah untuk mengarasnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy maksudnya lah Allah ya agar konghu cium tujuh tangi tanglu dan hakik kumtati antara tentuannya terlampau 6 hari hatai menempau untuk mengarasnya dalil dalam suratul Hadid ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala bacakan hatai Allah cium tangi Allah tu mengarasnya seperti mana firman Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira maksudnya lah Allah ya agar konghu cium tujuh kali tanglu dalam 6 hari hatai mengan botuk mengarasnya botau tongpi hati kong temu dalam lepang lo jalan rai botuk mengarasnya botau tongpi hati kong tiap melepang lo maiwa jalan rai botuk mengarasnya botau tongpi hati kong ton mengi mahlo jalan rai botuk mengarasnya botau tongpi hati kong tukuk menghlo namu botau tongpi dan pohong hu mohlai hunta dan Allah moh tongpi hati kong hunga itu ayat setel Islam phong cho Yahudi Nasrani nhập bọc ra chạy đi làm bây thì phải chưa chui nếu khăn khan lại ta chưa là Allah Ta'ala tu mu aras và tu tapi bao nhiêu bậc thang lại giàu nhiều thân ta nhiều bậc thang nó trên cà phê cay gắt từ trong po khan lại lấy sa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir hôm ta kia asa giàu po mất tan po bọc để po mình giàu hết po giàu hết hôm ta kia asa giàu po kapan ta po khan lại hôm ta kia giàu cao bên này hạt con cao khan hơi đó và cho cái hơi chưa giữa trên cà phê bà là hơi chưa đó sẽ phát chuột đâu po khan lại cả tuồng gọi ra cái hơi chưa dan sifat kai mereka sifat Tuhan, sifat bau, sifat le, sifat entah
sifat ngok sifat tok hay patisat hapuh meng sifat nang hukum ni jin kafir hay pa hukum jin kafir ke Allah wa ai pa hukum jin kafir dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Maksudnya lah adakah hiji khas mumtah meng Al-Quran kan kafir khas mumtah kai hat belum kai maknanya bahkan hiji sifat tu apa sifat kai hiji bah hiji sifat kai bah di pada saat Allah Taala hunta PO ni kan pada saat apa hunta tu mu aras Allah menunjuk hukum ni kafir hay kau hukum jin kafir tolak hiji sifat tu apa sifat kai hiji hukum jin kafir apa tu minu nabi ba'dil kita wa takfuru nabi ba' adakah hiji khas mumtah meng Al-Quran dan kafir khas mumtah lebih lekat sifat po hiji khas mumtah sifat tu apa hiji sifat kai hiji tu nào hay ayat nala kecil tengkai ni jauh makhluk pola kau jauh hay kafir ayat negai jin kafir ayat negai tu nào po bertahan kan negai aras lepoh kau tepang gandai katuk dua ya ka Allah subhanahu wa ta'ala la a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah dan malaikat tu penjuru yang itu tu dua aras tu po hai Muhammad depan gangkau pada hari ini jenumnya po kala aras po no betul po kala katuk dua aras kasah po kala aras kau ni turun ni depan malaikat tu dua dia difitnah po ya po tu ni jauh bỏ nhiều kafir ayat po khala laisa kamithlihi syai'un hư cạo cek ni hư cạo hư akan nong zaman akidah sợ hư ni dan hư pasal gai ubat Islam kai po khan kai là kun ta lebih cek bat lepo a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard dalam surah Al-Baqarah ayat 250 kun ta wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard lebih kong cek bat lepo lebih kong cek tujuh ni dan tujuh tahun po khan ta thằng này luôn nhớ hơi pada saat pola pontal PO bỏ thì là pada saat pontal PO trong mấy kỳ sáng này chuyên kafir kinh tài dạo là chuyên kafir đi dạo băng bỏ anh cần ra sông khai về hơi thảo bằng rồi hơi chạy mì điều nào chạy mì hơi chuyên kafir cả hơi kafir họ ayat po khan lại walam yakullahu kufuwan ahad cả hôm ta kể hasab clip tung nông po rồi nó chữ kafir họ ayat này cả thế đập po tố dạo hơi bỏ cái nên gai po khan cả là thì ta hơi bấm dạo con po chưa mới hơi chưa tập pi sifat cao na po tập pi sifat cao hôm ta dạo hai cha hơi chưa chuyên kafir po khan thì ta hơi cao hơn bấm dạo cao mà không chui tôi thuê bấm dạo po mà không nhớ pada saat sifat po nhớ hơi bấm dạo po mà không nhớ yang chia hơi fitnah là gak chia nó chung cả bỏ hơi jahannam hơi khianat hơi là bao po Yahudi Nasrani như bao cả trời po khan là thì bấm dạo cao mà không chui cho nên a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun maka tipai hơi bấm dạo cao hơn một khẩu chui cao lebih cao hơn khẩu kia kepantai phong cho hơi bọc hơi lát bọc phong cho Yahudi Nasrani như bọc là cho hơi thì phải chiêu tới po lại chui beliau masalah di sa tan dulu dekat bahkan kau bentui ya kotoh terlalu dekat mencekkan lại hukumnya chuyên kafir kepantai kamu dorong tal nơi naចំណុចទីទួhơi chuyên kafirចំណុចទីទួនេះsingle lại dạoកប៉ៅchuyên kafirចំណុចទីទួនេះhơi chuyên kafir dạoកប៉ៅchuyên kafir hơiបដិសេធហើយละពោហំតាទិសកងអូបើហើយគិនទៅដូចនេះសោះណាhơiប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះប្រឆាំងនឹងរ៉ូសូលប្រឆាំងនឹងឧបមាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងទាំងពីរagama Islam macam topi betul kita hơi patisan là po chúng ta tư cả ngõ na hukum ni chuyên kafir dạo gặp bao bằng phát tăngបញ្ជាក់ là chuyên kafir dạo gặp bao bằng to là nè còn lênបញ្ជាក់ខាង là hơi chuyên kafir dạo gặp bao bằng tan hơiពាក់មួយអ៊ីស្លាមដល់ស្វ័យប្រវត្តិឧបមាអ៊ីស្លាមណាម៉ែម្លាយម៉ៃចេនេះម៉ែម្លាយម៉ៃពោបតុនឧបមាអ៊ីស្លាមម៉ៃពោបតុនម៉ៃណាពោទូម៉ៃពោអេលកោបតុនគឺប្រឆាំងហូពោពោលកោបតុនគឺលកោបតុនdalam Al-Quran atau ratus 26 ayat keពោលកោបតុនayatនឹងមកទៅកោបតុននោះទួកោកាលីម៉ាយនិននឹងគិនតពោលកោបតុននោះ dalam Al-Quran ya cik hak kepau telel pe berkhayat tu pukul mana jadi ni hai patisan maknanya
je kafir tuan tahu bang kena pada salat pohon tapi kangok dah kerana agama Islam ni pau patron ni dah pada salat pohon tapi kangok mana pada saat Islam lah pada saat pau lah dah pada saat akidah Rasulullah kat Rasulullah lah tun tak kacil pau bang pau ke Islam dia nak kampung ngok kat nabi senyang pau dah berkekuk tau tapi kau cukup lah tampau muak tu berapa cun Jibril makat itu Jibril ini apa akidah ni apa patron Jibril membuat Rasulullah betul tau akidah Jibril agak patut muak tu lah kenapa cun buruk makat tak betul Rasulullah di Isra' dan Mi'raj kau nak tampau muak jadi patut muak lah akidah Rasulullah tu cila pau muak apa lah kau betul kecil pau muak Rasulullah tu Isra' dekat Mi'raj dekat tampau muak tu apa kecil Rasulullah Isra' Mi'raj mereka dicampas buat bang duit tu cendi saya cendi tua cendi kalau baca cendi tu kok dapat natal setratul muntaha dah nama sembahyang Allah Subhanahu wa taala lepas tu saat mau tu gangok datu gangok ya ada mana haji Islam ni penija kong jahe cing sat dah Rasulullah dalam hadis Rasulullah sahabat kam baina sama'i wal ard sabala Allah wa rasuluhu a'lam wahai sahabat kau ga cumun menghulu ni dah tahu ni janji saya ni cumun dah tu sabala kau ya Rasulullah Allah dan Rasulullah kau Rasulullah khalat cumun menghulu ni dah tahu ni janji saya ni kepala ilmu tohton kerana kepala ni kepala ni kan hacam ni tak ilmu tohton kan maknanya hacam ni kepau thon kecuh chân ni kecuh kepau thon kok mengi ni na kecuh chân pi kecuh maka ya nata sitratul muntaha nam tal da'yati ya desi ni kena dalamnya ni kepau ilmu ketuh thon ka kok meng ya desi maka ya nata kursi pau ka ilmu ketuh thon ka mengkursi bah nata aras ka kalkahatun ketuh thon ka tempi ni kam tepan kepau thon ke kepau oleh Rasulullah dah natal mula aras nah kelong kata ni dan dah pada satu pon nah ini macam Islam jadi tipai kan Quran Taurat kitab Injil kitab Zabur hai betul betul tu mai pada saat ini pada saat kitab Taurat Injil betul tempuh dengan hukum tinggi kafir kan dah pada saat akidah Jibril tu turun ni wahyu mupo betul mereka rasul kong tu dibawa ni kitab Taurat kitab Injil kitab Zabur Al-Quran tapi ni Jibril makhluk Allah tuan mai bah patuan wahyu mai mereka rasul tempinu ini pada satu tahun mana hukum cing kafir kat kaya cing kafir ni ya atau ya kepau cing kafir ke cik ni kaya cah kena ke jangan sampai cah ke dah sampai cu ada cu cik ni hai petak menok entah agama Islam pau betul mai pada saat pau tu kan pau tu kala katuk menok aras ni menghuk ni batal mula aras dah kena tak oleh Rasulullah kala tepan ke bautun mana tal mula aras katuk ni menok aras kan kena tal mula aras pun tepan ke bautun tak kalau kata ni dan pada saat pau tu kan kecil Islam jadi nah huna ia haplok pada menyuk pentagup betul dalam dunia je hepa umat Islam kasa cing kafir saja ingat dia akan dua dengan MK cuy dengan MK cuy ialah bau Yahudi Nasrani bau prakon cak Asy'ariyah cuy sifat tua pada pada saat kita ini cing kafir jauh ke pau bang panjo berapa cing sama cing Islam menjadi topi sifat pau boleh kecil ini bekat bahaya kau tempil topi sifat pau jauh hai pau kan kau jauh hai oleh sekami filih syai bahwa sami Allah mesti hentak saya kau kamu dan kau kapan dah mesti cia ke tak cia pada saat tu cing kafir je panjo yang mesti terketai kalau cing kafir kat dasar pecah hong dakwah Nabi Ibrahim ni boleh tuapa Nabi Ibrahim dia kongok tisa boh betul Nabi Ibrahim dia betul kok dasar betul ni ini iu kat boh plan kalah pak ajak mai dasar tah gung boh plan beli pun tah pau kau lah iu nak boh plan pak hai dah Nabi Ibrahim dia pau kim kat rai beli tah pun beli pau iu kan pak hai kat hobat pau maknanya tu ke tok pau ngok tu Nabi Ibrahim pau dah kala Nabi Ibrahim tu pau tu kan nok nyugah ni kalai bai kala on ta jadi akidah Nabi Ibrahim pau tu ngok tu pau tu ialah ngok jadi ni
hujung kafir kat sah pecang akidah Nabi Ibrahim. Dan hujung kafir kat pecang akidah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dakwah Firaun. Nabi Musa Allah kata dalam Al-Quran Firaun ya wahai Haman. Wa qala Firaun ya Haman nubli li sarhan la'alli ablagul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Maksudnya kata dalam Al-Quran Nabi Musa dakwah Firaun. Wahai Firaun, hei dia pau kau ni untuk buat tu. Firaun ni lah wahai Haman, hei nak bangunan, nak akhir keluar mereka katku nak yuk pau Musa, yuk jam Musa ni lah pau untuk buat tu. Ni tu, kalau tu jalan tentang pau Musa. Kasau salah pendiam nyai lau ni lah pau untuk buat tu. Bah, yang ni hei hijau Firaun, pecang dakwah, pecang Nabi Musa lah pau Nabi Musa kan lah pau kata buat tu. Hai kan Allah kan kita ni. Wakala Firaun ya Haman nubli li sarhan la'alli ablagul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba aw minal kadhibin. Ayat ni dah tu ayat asakat. Yang ni hau pecang hau dakwah Nabi Musa, akidah Nabi Musa. Ada Cik Mi, cacu Cik Mi. Kau kan kau betul apa hukum cing kafir ni? Nak pergi cing Islam, hukum cing kafir. Oh, kau kan mungkin dia nak pergi cing kafir, nak pergi taubat telah cing Islam. Maksud ni kau jangan kun kau. Masalah kau hukum cing kafir, taubat, cing kafir terus datang tai. Dalam neraka. Jangan kau cing kafir kat. Saya pecah akidah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam cerita dalam Al-Quran Nabi Isa qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa hulai wahai pau kau khalak Nabi Isa hulai hai pau kau petun hai wa tengok pau kau ni tak kau hu kenai petun bah Nabi Isa Lepo, wahai bongkar betul dia Rabbana anzil alaina. Betul. Pau tu melok. Bawa akidah Nabi Isa ni ke. Akidah Nabi Isa pau melok. Boleh bapak dasar pau tatu hukum cing ke. Cing prak, cing kafir. Boleh pau tu melok. Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala kan kailat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maksudnya lah hatta wa'hu tipil Allahu menjayat wahai Isa piak-piak kau cắt nước hư dan kau po hư mai pak kau po hư mai pak kau nước hư po hư nước mai pak kau tu gọi là tu kau ngộ bỏ ta tenang yang min po em lại kau nước hư cái chấm kau po dia dah ngộ tu kau dah kau ngộ tu itu qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kau po dah pasti kau ngộ akidah Nabi Isa alaihi salam dah pada saat maknanya hư chiến kafir sahaja hư pada saat akidah Nabi Isa alaihi salam po ai kan lại kau po hư mai tu kau ngộ ni dah bincang lại pom tatu cik bi hulu lai ini ngai hư pacang hư akidah Jibril turun tuku di antara Allah dan Rasul. Wahyu mengpo patut baik Rasul. Ini akidah Jibril lepo hentatu ke ngoo. Haja jadi. Iba hal kafir kalau hal akidah Jibril alaihi salam. Oh gini terap hal pada satu Allah. Paju tengok. Popo elak kau petun Al-Quran pecang po ni maknanya pecang like cepah kerolek cuci kafir tak cepah kerolek oleh apa kami hasan ayat berhepang a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya setiap kau betul Al-Quran dalam bahasa Arab tambah pong hơn tak akan sentiasa bo kau betul Al-Quran po betul mai popo kali katu mu aras kau mahngok terus 9 ayat kafir ayat mereka bo lah Islam dia lah Yahudi Nasrani bọc pra dah kasih sifat pau dicuri 20 tu curi belum kerana tu buat cuma pau gup kau ya ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah gelap tak nak bagi Yahudi Nasrani bọc pra dicuri 20 sifat kai curi tu kafir ya bo jadi pecah akidah Nabi Musa Nabi Isa akidah Rasulullah kata orang buat Isra Mi'raj tu pau pecah dekat ku dekat akidah Jibril Tuan kuat betul wahyu Al-Quran Taurat Injil Zabur dan sebagainya apa ayat kau betul iacan kau betul wahyu kau patun rezeki kau patun malaikat kau patun lah pada saat benungnya tu pom ngoknya lah masjid Islam nah selama ia hapuk bertagut capreng
Nguồn đeo hư chương cà phiết Hông gục em chạy vì hư chương cà phiết Hông hà kệ cùng hư tụ Ikrar harai hatuh tua bang po Allah dan Rasul pada berakhir sembahyang harai lemu waktu Allah dan Rasul pada berakhir sujud kalau dah berapa lagi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi maha ciptih po kau maha kelong tu berapa katuk mengok aras kau kelong juga pi po untuk mengok aras tu po pada berakhir pak dalam sembahyang basan jahil sembahyang harai lemu waktu ya hu ya pak hatuh tua bang berakhir pada saat po jatuh kah ngok ada maknanya itu pari ber apa atas tua bang hujung kafir atas tua bang yang cong ni kenapa subhana rabbil a'la ke di pada subhana ma fi makan subhana ma fi jiha pada nang kenapa subhana rabbil a'la ke maha cipti po kau maha kelong boleh katuk mu aras kal solat isyak merah rabbo mangok jadi Musa dakwah Fir'aun po katuk mangok tu betul Allah ini Jibril tu mu baju mu po betul Rasulullah Rasul dan sebagainya Allah dan Rasul pada ayat tu bang subhana rabbiyal a'la maha cipti po kau maha kelong boleh katuk mengok aras kau pada saat hujung Islam bahasan dia pada saat lagang lagu lagi lah pom tatu kan ngok lagi kafir maknanya hujung engking kafir hatuh tu bang harai dasar tu lagi subhana rabbiyal a'la maha cipti po kau maha kelong juga po lah kelong juga tu lah po katuk mengok aras kau mengok gai kau depan yang malaikat bawa sampai depannya nyolat jental tiyau kau ia mah Allah akan cap malaikat lem poin neraka ni cap sik kuih dah apa dalam tata dia tempol dalam tata dia apa tu khalaq laisa kabi fi syai ba lah bau Yahudi Nasrani nyok bau prah nak berhukum kafir kakak hukum cing kafir tak boleh taubat ya cik ni hanya hujung pak yurai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maha cipti po kau maha kelong tu kan ngok pada satu ni ada di Islam di Islam mengucap hak menggat besar pip kan kompis umat Islam menurut orang akan dua hak lebih cemat ni cing kafir jauh ke pau kafir tu belum kau niat pilih tu niat cemat di kau pom tatu kan ngok lo na hujung kafir kat dengan hadis jariyah paunya ni kan dah lain jariyah ini paunya ni mata Rasulullah ya hai Rasulullah lem kemai hang yang kan dah lain ni boleh kau onyo ni jeng mukminah ya atau kau Rasulullah tanya mah pamai Rasulullah solat ainallah mau tu mai jariyahnya cai dalam ngok tu fisama dalam ngok tu boleh dalam ngok kenal tu dan Rasulullah soalan semua yang kedua man ana kau hai jariyah calala anta Rasulullah Rasulullah Kukana paunulat i'tikha fa innaha mu'minah maka bebaskan nuna nyujung mukminah je cak pasan ni celai lah apa satu mai cing mukminah ka cing mukmin he thau pau tu mai dia cak ni jariyah ni celai cai na ngok tu pau tu ngok cing mukminah tu pasan ni celai ga ni cing mukminah he ka cing la pau tu ngok tapi ngok he masih cing kafir tu he ka cing Islam dia cak ni dalil ba tiak lo dia tak cing pen dekat dia ni nemu partisai Islam tong puh Islam pau betul mai pada saya pau tu kan orang pau kan katuk mu ayat 9 ayat 10 ayat pada saat cing kafir jauh pau bang jauh kakak hukum cing kafir mesti kun kau sampai ke cing Islam taubat dalam hentai lup ka mo jaban gup thot he no tisani pau hentai ti tua pau hentai ti kau ni pau jauh hai ti kau pau jauh hai pau ti kau kinen hư nhận phần đã đôi nâng sau chương kafir ya hasa nó lầm mưa băng chương kafir nhé tôi cho phần gai dạo gặp bao chương kafir gak jauh kita đôi mình chỉ hư đua nó đua hư pa ga pesa halak tunja ha cha cek vi ai ada dom cek vi hư cek vi có ai ada dom cek vi atau ngan cak cau tụi phun tia nó ngan cak cau đó mai bukan tan ngan cek vi cek ke cek vi to ni guys insyaallah to ni guys kerana tebel kenal tu bahawa ti kau Allah huyau hai Allah tidak sama dengan kita Allah huyau trai tak được có kepada cahir hư chưa lại mình này hư là bao giờ hư hay cek vi hư thảo rồi hư là bao huyau hai pada bao khai là cao tu mua aras cao hư trên cao hư bo cao mét cao bo cao ta hư là ở bên giàu mà không chiều bỏ hư
ngừa chứ chuyên cà phê được anh hơi bắt cà phê được anh hử tôi nói gạ là po nó hồi giàu hay ô po khen khan này là cao hồi giàu hay ô nó hồi smooth hay ô nó mặn này nhớ po khen khan này là ra hơi chưa tổng pi si phạt cao mệt cao bổ cao ta qua sở cao thuần cao tuần cao cụ cả tụ ngõ aras cao ta bỏ ta lệ ta tiền tổng pi nó mà chấp về chưa tổng pi này biểu nó về thao là tổng pi si phạt cao nó hồi giàu hay ô asal ini pan Yahudi nó là bao cái Yahudi Nasrani còn chặt bọc pra còn chặt cái đã sợ đó nó nhận bọc pra nhớ đây chưa tiếp bao chuyện là chưa tiếp bao lại giàu Malaysia bỏ hơi còn giàu bao không Malaysia về đây hơi lại ô tô giàu hay ô hơi bắt cho sai chỉ phạt bỏ chuyên ca Việt nhưng bỏ cái là giàu hay ô nên hơi ta chưa tới bao này hơi chưa tới bao cái bao là trộm ngựa đó sao trộm ngựa đó giàu Malaysia là giàu ô về đây lúc đấy bao khai lại sẽ cần sự sai bỏ cho nên là sao nên là hơi nên đấy hơi bắt cho sai ở chưa là bao ta tới giàu Malaysia tôi chưa ở chưa ca Việt thật nhé tôi mới ayat lại sẽ cần sự sai mà đào vừa vui vẻ tujuan po khan hơi betul ayat lại và làm cho kullahu kufuwan ahad hentaki hasa triptum hung po o laisa kami fi shay wa huwa sami'ul basir hentaki hasa ya po khan tong bi nó là chấp ra hơi chưa tapi sifat kau dalam Al-Quran betul trên kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wa ma jazaa'u yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah iman separuh sebahagian Al-Quran dan kafir sebahagian mereka? Akhirnya balasanmu po akan pahina dalam dunia ni dan po akan pabdal talab hendak akhirat po akan cek azabu jahannam asyadul azab pat azab dalam akhirat tu dan Allah telah hubang kahgit ko ngak nidan cahit bak prahu eng lek po yau hai o po khan lek kau yau hai o chưa ti kau lại tu pi sifat kau hu ai pat sa dah po pat habu chen kafir chưa tu pi dia nak ban ayat macam po yau hai o tren po yau trai o memang tu po yau tu dia tren yau tren po mai po khan lek tren raja tren hu mai po khan lek pi ajal pi hu po khan lek laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir po khan cepai lek nyen je cahu memelop pecing kafir wa hu dia hasa sifat po dak mai pahijung dia sah pun jai lu o jutah geng o ti ho dengan po cahu fit dengan po lek dengan po dak cila po ta tun jahu dalam po tu dah jahu po ta tu jahu bila lepas sana cing kafir katnya o ti ha sifat po dengan o ti ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la mas-samawati as-sab' wal aradin as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Maksudnya lah pihak lai tujuh kali tan tujuh kali ni dalam puak dengan po ni priap baik lo chia hasal ni tujuh kali ni Rasulullah lai priap dah tipak plak dengan po ni yau ka hasal ni tu tipak dengan po dah kena ni boleh dengan po jadi hu ni ni po tu khala kau yau laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir padahal cahu ni ayat ni nak berkafir ho po ba kecil po dah tu yang kafir ni ba ya ustaz cik ni mana hum ta tujuh kali ni tipak dengan po ni trip Malaysia hari ni jauh ke hasal spai tu tipak dengan po men tu tipak dengan hu men trip hari ni jauh ke hasal ni tu tipak dengan hu dah tujuh kali dah po cik tipak dengan po ni trip bahasa hari ni jauh ke hasal ni jauh ke hasal spai tu tipak dengan hu tempo pun dengan aras po pan gambar kat tu dua tu ni lap dalam po tu aras po tu dia jauh mai po khala kat tu jauh mai betul mai dalam tatu dim jatuh hu di pagai pasal halatum jatuh pada hu telah bau Yahudi Nasrani nya bau kah dengan akidah sifat 20 man hadai mung Rasulullah pak kat tu ni dengan akidah cici sifat 20 ni punya pantai telap nak akidah dalam Al-Quran akidah Rasulullah akidah khulafa ba nya bau prah dak nak dengan dia tu ilmu tu tahu kat hai anam jalan nya di sai ge hu jangan lah anam yang hu ni jauh ke yang tiang kau nya pantai faedahnya semrat dan kerai hai pilih gang laya chat di telah pantai akidah Rasulullah dan pantai akidah kunta dalam Al-Quran boleh peci lek mun tak kau lah sifat po jauh hai daya usti hak dengan kami ba kan kata sunat dengan Allah ni
kepok tunja ni kepok makhluk ni kepok cuh tang dia cuh tang luk ni tunja ni cuh tang dia cuh tang luk ni tu tak dengan po ni ប្រៀបធៀបហៅហេវិញយកការសាស្បាយចូលអបៈទៀតហ្នឹងទៀតពោពងដល់ផ្នែកនេះនេះឡាទៀតពោយកទៅនោះគ្នាkunta agak jadi ini hasa hadis agak Rasulullah rawahu Muslim yatwillahu samawat yaumul qiyamah summa ya'khudhuhunna biyadihi al-jumna summa yaqul anal mulk ainal jabbarun ainal mutakabbirun summa yatwil aradun as-sab' summa ya'khudhuhunna bishimalihi summa yaqul ana mulk ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Maksudnya Rasulullah Allah kepok kecuh kalmi di hari kiamat tu Allah kepok kecuh kalmi ni kerana Allah kepok ni Allah kepok bahna Allah cap hong dengan kahnuk ket puak kecuh kalmi hong dengan kahnuk ket kerana dia tu hatai mengenai Allah la kau petau pak hari ni mai phong kata kabur tu mai phong cayong knong kata kabur tu mai kerana Allah kepok kecuh kalmi kerana Allah beli kecuh kalmi kerana cap mulut hongken ke yêu ket kerana Allah lai kau tahu melai phong cha yong knong melai phong cha takabur tu mai dengan po yang menang ni pat boleh laisa kamithlihi syai wa huwa samiul basir ini hakik ko po ya hon bagi asal yau kau on tu sifat kau ni yau alinga kau tun kau ko yau hai yau kau afal kau zat kau sifat kau dan bin hon ta yau hai hon ta tu lampap tasbih hai bila ya hư hok ya te kata Al-Quran sunnah maknanya hela opo ni tam jauh po ma khop hơi chịu ông công chiến kafir đòi xoay provat kam yang hơi sebagai tiang kau tiang dalam Islam lah cik bi tak boleh hơi kampah tu dalam grup ni jai lap nak boleh jojo sah jai nan lap phe ya ma yo ni nak lai kat jeចាប់ប្រញយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមសិទ្ធិកាច់គឺសិទ្ធិផ្លេះពោហើយពោទៅខ្លួនតាទិសនោះនេះយកចំជាតាទិសពោនេះយកទិសពោនេះគិតតាមមងនេះបានតាមឡាអារ៉ាសkepak Rasulullah lai depan kepau pun kita belah aras mana kat ko rental mu aras juga kat ko rental aras kita rental belah aras pun kepak depan kepau pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husura sahabat sahabat hal tadru kam bainas samai wal ard qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala bainahuma masiratun 500 sanah wa min kulli sama'in ila sama'in masiratun 500 sanah wa katfu kulli sama'in masiratun 500 sanah wa baina السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله عز وجل فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم maksudnya Rasulullah khusus sahabat adakah hal tahu ke jumlah di antara ini hong-hong ni tuanya nak dolai tahnya dolai tahu sahabat Allah wa Rasul tahu ya Rasulullah tahu Allah dan Rasul tahu Rasulullah kala di antara tuanya di antara ini hong-hong ni kena dapat lemah atau thun kerana Rasulullah kala di antara lengi hong lengi ni kepak lemah atau thun celah jen bisa berkata jen tua ni kepak sah ni lemah atau thun menghuluk datang lengi jen disa ni lemah ni lemah atau thun kepak tah ni kerana kepal hajan lengi ni kepal hajan lengi ni kepak lemah atau thun kat kerana Rasulullah di antara lengi hong aras ini cucian aras ni entah besi di antara besi dengan kena kelam ni kepak lemah atau thun kelam besi ni mengelini cucian mengok tak ada si putisi nung tun dah telam nung le kepak lemah tu tongkat ya Allah ni mengok atau melong topi dia khonta ke hasa tak mu Allah tahu topi hati kong ni Adam ni Allah tahu ni mana lah pau tu gangok ni dah ustaz ni Iba, jalan tahala apa datu gangok ya ni hadis Rasulullah ni kunta menghuluk dia natal mula arasah kepak nah depan kapau thon Allah tu mu arasu Allah tahu tompi ni boh pawa boh coba wa huwa samiul alim tomet tompi hajat tu hunjai boh tu berapa tu mu arasu dah ya Allah subhanahu wa ta'ala hulai waladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرا. Maksudnya dan konghub cium cuh tani tanhu terampil nam kai hatai menen tutup mu arasmu pau thau tong pi haki kong tle dalam lepang lu tutup mu arasmu pau thau tong pi haki kong piak mu lepang lu mai tutup mu arasmu pau thau tong pi boh tong pi haki kong ton mi na lu nyen gai haki kong ko mu lu mai ngok li pau thau tong pi tutup mu aras je dah wa huwa ma'akum aynama kuntum dan Allah hong hu mohlai hunta dan Allah thau tong pi boh tong pi haki kong hunga tapi một pi ni lại tu Allah lại cao hong hu ni je Allah betul hu cho nên các thân khai về dùng pi ni con phong cha Asy'ariyah nhưng mà plom ngak pe umat Islamជាង kafir ហើយឡាទុនយ៉ានេះដល់សារគេនិយាយពោហងហឺទៅពោហងហឺនេះពោខានឡាកៅហងហឺនោះពាក្យកម្មទៅហឺដល់សារពោឡាសុំមស្តាវ៉ាអាលអរសហើយមិនកាទៅមកអរសកៅប៉ុន្តែពោឡាកៅហងហឺពោឡាមកទៅហឺអូកៅហងហឺនេះពោខានជួយយ៉ាឡាពេលវ៉ាឡោប៊ីម៉ាតាម៉ាលូណាប៊ស៊ីរ៉កាន់អល់ឡោះបុះតុងពីហាគីកុហុអ្នកបហងមិនណាហងហឺយមិនពោឡាមកទៅហងហឺអូពោទៅមកអរសសុំមស្តាវ៉ាអាលអរសសុំមស្តាវ៉ាអាលអរសហើយមិនពោទៅមកអរសពោហងហឺវ៉ាវ៉ាម៉ាកុំកៅហងហឺកៅវាម៉ាណាហពាក់កម្មទៅហឺអូកៅទៅកៅហងហឺកាទៅហើយកាទៅមកអរសកៅហានេះដើម្បីព្រះយល់ជាវីតមើនៅមកស្អាឡាទីបាហើយលើពោហុំតាជីសិមអូហើយខោណៃម៉ៃហើយគឺដល់បតិសេធពោហុំតាទៅលអូហើយបាទៅជាងកាហ្វិរបញ្ញោពោខាងនឹងពីលកៅតាជីសិមតាជីរិមអូពោខាងនឹងមានពោតាខាងអូកពោគិនតែលនេះមិនឡៃសាកាមីហ្លីហ៊ីឆៃវ៉ាហវសាមីអ៊ុលបាសិរហុំតាគីហាសាយោពោអូពោមិតកាន់ពោបហុំតាយោពោមកគេខាងនេះមិនទៅតងពីទៅនឹងពោតាខាងលកៅយោកៅតាជីសិមអូកៅហុំតាទៀនអូកំតាបោទៅហ៊ីហ៊ីបតិសេធតាហាពុសិហ្វាតពោគុំជាងកាហ្វិរទៅทำเลยไม่ละปมตาจิสมពោខាងនេះកោមតាជីសិមអាណាម៉ាហ្វីជីស្មិនកោមតាជីសិមពោខាងនេះមិនឌីលទៅហុំតាឌីលអូហឺមើមកចេតែនឹងហើយជាងកាហ្វិរកាន់ហើយបាបអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមជឿទៅហើយជាងកាហ្វិរដល់សាគេហើយអាកាន់បោកប្រាស់អ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមlạiកាជឿលបោទូងរ៉ាសិទូអឹមតាពីអឹមតាទីអឹមតាមកតារូបរាងឡាបោស្លាយប្រវត្តិហើយបដិសេធជីហ្វាត់បោជាងកាហ្វិរជាងកាហ្វិរព្រោះហើយបដិសេធគេតែជឿលបោតាទៅពោលកោមតាទៀតហើយជឿទីពោលគុំជាងគេជាងកាហ្វិរគេតែលបោតាទៀតនឹងតាជីសិមបោបើស្លាយប្រវត្តិហើយគេបដិសេធលបោតាជីសិមអូគូបំណោភងជាហ៊ីភងជាយ៉ាហ៊ូឌីណូស្រនីភងជាអាសាអ៊ីរ៉ាញបោកប្រាស់ទៅដើម្បីបជាលបោតាទៀតជួយលបោតាទីកងជួយលបោទៅជួយកាតោតាជីសិមបហាបោគូបំណោញបោកប្រាស់ភងជាហ៊ីដើម្បីប្រភងជាហ៊ីនេះជាងកាហ្វិរទីជឿទីពោឡាជួយម្លេះវាពោឡាកំតាជីសិមទៅហើយបោទៅឡោសោះគឺដល់ពោខាងលកាតុមកអរឆ្កកំតាទៀនកំតាបោកំតាលឿកំតាតាកោមិតកោបោកោខិនកំតាគួសតពីនេះបោគេខាងដល់មិនdengan pokok laisa kami fihi syai' wa huwa sami'ul basir bagi asal jauh kau bah hemut dalam nama pada salah pom bagi semua bah di sini ni hukum dicin kafir tasakul amnau he ka thau prosat kon je kata Islam yang bok prah jahu dia dicin pom bagi semua benar je jisim juga bah ni chưa tôi po là tụi ngọ đó da chi sum bỏ nên nó khi pada saat dicin po tụi ngọ đó rồi kita pada saat dicin tụi ngọ đó po tụi ngọ đó asal ni hukum ni cin kafir sembilan bang dah jadi masalah ilmu atau dalam panha ilmu dan hupamai huma ayat bola dalam surah asy-syura liqdosa a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir maksudnya humta ki hasa osah yau po yau nyu dan poនឹង adalah maha mit dan maha boh atau phot mit dan phot boh ayat niដែលហៅប៉ាម៉ៃនេះតាមការពិតនៅហើយយប់ឯងហៅជឿអស់អាយ៉ាត់នេះដោយសារគេដោយសារសត្រូវអ៊ីស្លាមយ៉ាហ៊ូឌីណូស្រនីផងចាអាសាអ៊ីរ៉ាផងចាឡាស់បោកផងចាអាសាអ៊ីរ៉ាញ៉ាបោកប្រាស់ទីពេលជឿទៅអាយ៉ាត់នេះជឿអាសានេះហើយជឿទៅអាយ៉ាត់នេះតាមការពិតដល់ផងចាផងចាអាសាអ៊ីរ៉ានេះគឺជឿទៅអាយ៉ាត់នេះអូហើយប្រឆាំងហៅអាយ៉ាត់នេះដូចនេះកអ៊ីដាដែលប្រាស្តាព្រះហេស្លាម៉ាត់ដែលព្រះអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមស្លាម៉ាត់នេះនៅពវលនេះនៅមួយបង្កាច់ព្រះអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមកូហ្វូរហងអាយ៉ាត់នេះវិញនេះកូហ្វូរនេះពោឡា
Homta ke hasa yau po o. Po mất tan po bo. Mất po cho cái yau o. Bo po yau cái bo o. Cóប៉ុន្តែcòn Yahudi Nasrani cònចាអាសាអ៊ីរ៉ោះcònចាឡាស់បោកផងចាអាសាអ៊ីរ៉ោះនេះហាឡាជំយ៉ានេះចំនួនហាប៉ៅធនរបស់ម៉ៃញឡាស់បោកផង Yahudi Nasrani តែផងចាអាសាអ៊ីរ៉ោះនេះញនៅហូជីអូសិផាតពោក្រៃនិងសិផាតជាប់លោះបោះប៉ោះតាំងហ៎វាជាជាប់លោះដោយសារសិផាតក្រៃជាប់លោះជីអូនេះហើយប៉ុណ្នេះយ៉ាងមកក្រោកវិញមានអាយ៉ាត់មេផ្ដើដើម្បីបដិសេធសិផាតពោក្រៃនិងសិផាតជាប់លោះបោះប៉ាជាងកាហ្វៀរអជាងកាហ្វៀរព្រោះចាហឺថៅត្រៃអូចេវីJauh tahu terau, hendak bawa pun Yahudi Nasrani dan pun Asy'ariyah. Ini ilmu falsafah, ilmu akal memenjai. Jangan jumpa pada partisai sifat poya, ni pun tahu terau lah hujan kafir okey. Pun ayat ni pada lah, bawa pola laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Hum taki hasayau po metan po boh. Pun jumpa partisai sifat ge, sifat po tu mu aras. Bawa partisai dia kan ni partisai bo. Tapi patang. Partisai đâu? Partisai cái là bom ta tiền ô, hiểu? Pada saat dia là bom ta bỏ ô, hiểu? Pada saat dia là bom ta lệ ô, hiểu không? Pada saat là bom tuột ô, hiểu không? Pada saat là bom mai ô, hiểu không? Pada saat dia là bom gai ô, hút cái đằng ô, bỏ. Pada saat lebih. Ini dulu memang, ini dulu ni, dulu bau pah ni. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Hum taki asayau po o. Untuk bawa lebih bawa lại. Bila dia chia lại po tu ngõ arah dal pin date jauh berusia. Po khala kau jauh hai o. Ni chia o bo. Ni kafir hum po isbat sifat po. Yang na ni kafir kau hakik kau po menafi. Hồi lại kau tu ngõ arah kau jauh hai o. Kam ta tiên kau jauh hai o. Asal ni nin. Bangka phong jauh ni o patisat tiên, patisat po tu ngõ arah, patisat bo po, patisat ta po. Yang na ta swai perbuat chung kafir. Có thế bỏ người này được tụi bay phạt tuột luôn từ chia được tuột rồi phạt cái gì ồ hậu tình nấp hậu tâm hơi ra bao Yahudi Nasrani còn chạy sao Iran được bao pra từ chia kafir di pada saat mình di phạt po sao ô nhập ra về chia ta xem là phải phạt tuột luôn nhập ra về chia phạt tuột luôn nhập bao pra hơi cái phạt tuột nó vừa tạo vi lão thì là bom ta hiện tại có bỏ tầm ni dơ công cao tục khoa co kinh nghiệm một phi khai phong trở hơi nhập được về hình luôn dan kau jauh hujan olah bau jasa terang Islam Yahudi Nasrani bau hang ca Asy'ariyah ya bau prah sedangkan po kan cepat kita boleh katuk mengarah kau 9 ayat bah kepada saya hukum jin kafir boleh kaum tatin dalam Al-Quran boleh kaum tatin 7 ayat kan tu ayat kai juga kami phao tayបញ្ជាក់ខណៈពំតាទិនដល់អង្គអានបើហេបតិសេធបើសាជាYahudi Nasrani ចាអាសាយរងបោកប្រាស់ហើយទៅហេពំតាទិនយ៉ាងនេះជាទៅស្ដងកាន់ពោអេយ៉ាងណាកោមតាទិនបើហេបតិសេធលើទិនកោយ៉ាងអូពោអេយ៉ាងអូឡៃសាកប៊ីស៊ីលីសេកមកបសាមីអលបស៊ីតពេលឡៃពោឡៃទិនហឺជាទិនទៅទិនពោជាងកាហ្វេរសាពោខែគេឡទិនកោយ៉ាងហើយអូឡៃយ៉ាងដល់សាពោឡៃសាកប៊ីស៊ីលីសេកបើអញបិទនេះបិទពីនេះប្រែផងជាងកាហ្វេLalu pola kaum tafian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yadullah fawqa aydihim. Maksudnya dengan po mengok dengan pong dalam surah Al-Fath ayat 10. Jadi kan boleh kaya pom tafian. Innal fadla biyadillah. Kan piak-piaknya kurniaan po di tangan po. Kurniaan di tangan po. Po kaya kaum tafian. Kalau po kaya dalam surah Al-Qadah biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir di tangan hei bahai dengan po kongsian kau innaka ala kulli syai'in qadir kan engkau bahai po kau hei dah kuasa tidak ada menjadi sesuatu bah boleh entahkan dalam ayat Quran bahai pada saat perhatian yang Malaysia bah penyebut boleh membatal laisa kamitslihi syai' sebenarnya laisa kamitslihi syai' ini po kan lah mesti dia tu kau tompi mensifat kau betal z alif betal ya hei tompi lo na mesti thao lại tổng bí sifat kaum hồi giàu hay ở ban bực thì nhập đà thì chia cả ta hồi chia ở ban sai theo công trình cà phê rồi lên bao pra hơi về nữa giật nhập đà thì chia chơi bồi lại hồi giàu hay ở bỏ lại tiền giàu mặc lộ cái bỏ bao khan hay là tiền bồi lại và hay là cao hồi giàu hay ở bao ấy lại lên sang cái gì sẽ giàu và sắm ở bờ xịt nặng nề nhớ bao khan này lại tiền cao nó hồi giàu hay ô lên sang cái gì sẽ giàu và sắm ở bờ xịt tiền bao sifat bao dan zat bao afal bao hôm ta giàu hay ở bao mấtกันbao mất bao hồi giàu ở bao giàu okay. Jadi ni benda juga ke Islam. Hari fikir tentang sifat po khai lại, pe chia lại mình. Yang nói tentang sifat po nó giàu hay. Apa dia tentang sifat po?
តែជាកជាប់លោកកាបកែកុំនេះជាការហ្វៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិពីសត្រូវអ៊ីស្លាមយកបោកប្រាស់យល់ជាទីពោទៅពីជាបងនេះយកប្រវត្តិមកបងមិនយ៉ាងណាគឺជាជាប់លោកសម្បត្តិកែអូទៅតាវីលវាតាវីលអូតែបំតាទៀតយ៉ាងមីសៀនេះដាក់កែបកែតកែលោកគូហ្វូតហងតពោអេងតែទៀតនៅនៅជាពោតកែដល់បង្កាំងវាជាទីពោអូនេះជាទីនេះអ្នកគុំរស់មើបងទៅបោកប្រាស់ហ៎បោកប្រាស់លិតផងជាត្រូវអ៊ីស្លាមយកប៉ាបែផងចូលជាងកាហ្វៀតបងមើអាចារ្យផ្ដាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែផ្ដាល់ក៏ជាងកាហ្វៀតបងបើយល់bây giờ mình đã chỉ phát chuột rồi mình lại khai chia chuột rồi phát cái gì là bắt chia đi ông Misia bỏ để nói chuyện cà phê rồi mấy cái lớn a'udzu billahi minasy syaithanir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'azab wa wallahu bighafilin amma ta'malun maksudnya adakah iman hasbun al-Quran dan kufur kafir menjemur Al-Quran kaikat lebih dari sifat po tujuan pada saat tahap sifat po hukum jin kafir kerana rangkumnya dengan po kalai Allah akan pahina di dunia ni dan po jaman cia semuntah tak semuntah kufur semuntah jaga po cak asyairah cia sifat tu apa sifat kan cia oh yang pada jenis siapa po le jauh kau jauh hai oh nhưng ayat nan tai bau prah kat nhưng nyai lau je le bau po le kau jauh hai oh po le kau ta tiến bây giờ là tu le po le chứ lần đầu tiên như bà bỏ là bảo lừa cho chị nhỉ tầmนี้cùng pa bercin kafir jauh toh jak toh bang ni kau kena tahu oh ayat adakah hijrah sebentar di Al-Quran bahagian di Al-Quran dan kufur kafir boh bahagian Al-Quran kai lebih dengan sifat toh hijrah 20 pasal kan hijrah boh hukum ni cingkat boh lai boh akan pahina dalam dunia ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wa jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun adakah hujjah sementah di Al-Quran dan kufur sementah lebih dahsyat dengan sifat po hujjah 20 sifat kan hujjah oh bok pernah dah jauh berkeluk po kala kau jauh oh chiêu được okay ya boleh ajar lebih tak boh hujjah boh khianat boh jahat boh hukum ni dah mentai kan ni konsep tangkai bini lepas umat Islam kafir lepas umat Islam kafir apa tu mayu boh po kala Allah akan tawal petalap hari akhirat cuma yuradduna ila asyaddil 'azab dan Allah Taala akan petalap hari akhirat pecah dalam asyaddil 'azab pat azab itu wa wallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah Taala huwal hakikat kungat ini ayatនឹងmatra kepada hujjah tu ayat doa kufur ayat doa eng mau kena kana lah mesti cio tu pi sebab kau zat kau af'al kau dalam Al-Quran cio tu pi wa tahu lah sifat kau ni af'al kau dan zat kau tentu ni honta jauh hai oh pada hujjah kau boleh pun jauh dia tu apa pada hujjah pada hujjah ayat dah lah laisa kamitslihi syai' ba kecaya men kecaya cakbat cakran kafir pun benda ni cing kafir ba dia bau terah hai lại con ta tiến bầu lại và hai lại cao giàu hai ốc bầu lại bỏ như thế là chụp lên chưa tới sifat bầu bầu anh nhận tới chỉ muốn tới cả tuần tới bầu bầu phong trả sai đó từ lên sao hết cứ đi chưa chụp rồi là bên cái ta chưa có không bỏ Cing kafir kat Yemen dia Talil kapamal Hubek kapa kafir Pawdu oh kapan Allah kafir A'udzubillah minasyaitanir rajim Afatu'minuna bi ba'dil kitab Wa takfuruna bi ba'd Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum Illa khizyun fil hayatid dunya Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah iman hakim nun Al-Quran dan kafir hakim nun Al-Quran hakira balasan pengkaya nyamin di dunia ni Allah akan pahinal huani di dunia ni dan Allah akan pengvel talab hari akhirat Allah akan mu'min cek dalam azab di bawah dan Allah huwal hakik kongga iman ya hukbau prah manusia hadba ajat berdaga laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir pentaki hasa yau po met kan po boh ha pentaki hasa yau po ada bisi chưa tapi sihat po ta chưa được bi kelang hukum jin kafir afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd adakah iman hasbun tu bahagian min Al-Quran dan kafir bahagian kaigai bỏ lại kafir ini hukum ni gang bercerita sifat 20 sifat kai guna takwil guna tafsir guna tanzih penting mengkul emnau rabahnya nak bagi umat Islam dicerita polak cuy maknanya akhir tu jin kafir kerana ni ayat dapat laisa kamitslihi syai' ba polak bagi yau po oh pada dak tai polak tu buat ran tatin taki jam Malaysia ba
ให้kata buat aras pola bahai po hai kau jauh hai pola ini ni cio tong pi bo ini be ajak nak pla ke je bai nin dia kapik tao pola jauh hai dak boleh pom ja tu hai kam ta tu pola anh bahai kau jauh hai pola bo dia cio tu po ko jenge cio ka fit cek ni kami si kau ke telap taubat telap dapat ti akidah kunta dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo pon je Yahudi Nasrani pon je Asy'ariyah ni hu trem tin balat nu hu cio bok prah pon je ye di baca tu po je ye cio ka tuap lo pan ka hu cio o ye boleh ni ayat lain sekali sini sai lain sekali sini syai min tada ye bok prah je ye yang lain fitnah Allah fitnah Rasul fitnah Wahbi ya cio tapi sifat po ni la fitnah Wahbi ni bo mujassimah ye ni mujassimah kai satu la cio tapi sifat po ni la Wahbi ni cio la po tu no aras bertanggung tayang dagi sim jauh manusia bawa ni thai wa ayo tu lo Wahbi cio tapi sifat po pom ta tian te dalam Al-Quran dan dalam sunnah bo ini nak trem tanyu cio kafir ni cio tapi sifat po oya ni fitnah Rasulullah pada saat sifat po ke tak Wahbi cio tapi sifat po ni fitnah Wahbi ni mujassimah dan musyabbihah pemjau po makhluk po tu kan ni la kau jauh hai be cio ti kau ni fitnah Wahbi bo jadi dia phong jahat phong jahatត្រូវនៅក្នុងភួយដង្កូវនៅក្នុងសត្វផងចាច្រាកើផងចាចហន្នំផងចាក្បត់ជាតិនៅក្បត់សាសនានេះចេញហើយមីស៊ីjaga ត្រឡប់មកបន្ទៃអល់កុរអានដល់សុនណាវិញអ៊ីនសាអល់ឡោះវាថ្ងៃនេះហើយមីស៊ីថៅកផ្លៃកនយ៉ាអាគីដាអសាអ៊ីរ៉ានេះអាសាលីម៉ាមយ៉ាហ៊ូឌីណាសរនីទៅទៅមកបោខានអោឌីប៊ីឡាហ៊ីមីនashaiតានីររ៉ជីមវលនតរឌូអានកលយ៉ាហ៊ូឌវលនណាសារ៉ាហាតាតតបិអមិលតហុំ maksudnya ផងយ៉ាហ៊ូឌីdan Nasrani akan pergi jual pergi ke wahai Muhammadជាដាច់ខាតដើម្បីទៅឲ្យបន្ទៃឧបមាហើយនេះទៅដើម្បីព្រះហើយសឹកទៅលើបន្ទៃឧបមានោះបោខានបោនេះចេះបានផងចាហឺទៅលះបោកលើទៅភិត្រាវ៉ាប៊ីភិត្រាវ៉ាប៊ីភិត្រារ៉ាសូលតែសាវ៉ាប៊ីទៅអល់កុរអានសុនណាទៅអល់កុរអានទៅសុនណាទៅសុនណាទៅកុរអានទៅបោព្រោះនេះភិត្រាក៏បន្ទៃអល់កុរអានសុនណានេះភិត្រាឡាសឹកបោបោប្រាស់នេះនេះពេលបន្ទៃអល់កុរអានសុនណាអត់បន្ទៃឧឡាម៉ានេះបុឧឡាម៉ានេះច្បាប់អ៊ីលមសឹកមើលច្បាប់សឹកនេះhabis salah kenjana na tang kenjai thong jaban pan akidah sa'niyah man ci Rasulullah la tataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah qalu man hum ya Rasulullah qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi maksudnya la umat kau akan baik na 70 kau phong 70 tua phong tu neraka ha phong mun tu surga sahabat Rasulullah ya Rasulullah ha phong tu surga na phong lain Rasulullah kala phong tu surga la phong yau kau bo cuba ya Rasulullah akidah surah sifat 20 chia 20 tak we tafsir sifat gai po chia la po tu Rasulullah chia la po tu ada so Rasulullah chia la po ta tian no Rasulullah chia la po ta bao yin belaya như chia tu Al-Quran tu sunnah maknanya phong panu phong pa pe manusia ni setan po pe neraka ni Rasulullah kala umat ka baik na 70 kau phong 70 tua phong neraka dah saja lo dai dah saja dia ni phong tu lo sawadul azam lo ni pandu ni Rasulullah kala neraka umat ka baik na 70 kau phong 70 tua phong neraka 70 tua phong kia je pe rot neraka tau atom pe rot 98 ទៅ63%ចូលនរកneraka មិនស៊ីថៅតែជាវីមិនស៊ីថៅណាត់តាមការធ្វើមិនស៊ីត្រឡប់ទៅកៅកៅចាទៅកៅកៅសិតទៅចាទៅត្រឡប់ទៅកៅត្រឡប់ទៅគេទៅdalil Al-Quran dan Sunnah tu panggil akidah Rasulullah yang tu yau kau lah ustaz gua pada panggil akidah Rasulullah panggil akidah dalam Al-Quran ke akidah sifat 20 pasal dalam Al-Quran gaya tauhid ar-rububiyah tauhid al-uluhiyah tauhid asma' wa sifat genap sabdiyah bạn được thuộc vào màu trên đây là hơi ngạ tauhid asma wa sifat po tauhid sifat po dalam Al-Quran sifat po hatum tu po dalam Al-Quran humisi tauhid kia tapi benar je kelah grup je pernah ambil zaman sifat 20 ni kelum ka bahkan kelum ka au kau ga sifat 20 trong kapan dia mu mengak pan ke 20 ka berah hukum jin kafir hukum jin kafir pernah rasul ko ayo
Người bố nó chưa là bom đá đó. Tôi cảm ơn lo. Tôi đi mà ayat berapa Allah sekami selisai đó. Saya kecek ni. Tôi dah lah pomet đó. Tôi mà ayat Allah sekami selisai ni berapa. Pomet đây. Bầu giờ hơi lên. Hơi giờ po lên. Tôi đi mà ayat berapa. Nhìn lên này. Tôi lại bầu đó. Tôi mà ayat berapa Allah sekami selisai đó. Tôi lại bầu gai. Hơi giờ po nữa nè. Tôi mà ayat Allah sekami selisai ni berapa. Mà ayat berapa này. Tôi lại bầu nó khăn. Bầu khăn nữa. Sifat khăn hơi sifat khăn nữa. Tôi đi mà ayat Allah sekami selisai ni berapa. Hah? Okey. Minumnya kau kan hơi bahaya cek ni. Kau pun jahi adalah lahbau ca Yahudi Nasrani ca Asy'ariyah nyinga klain-klain mai akidah boklah nyukla akidah kau ratuh ton cipa ratuh ton nyukla akidah kum Rasulullah khulafa sahabah tabi'in nyinga akidah klain mai akidah Asy'ariyah pasan jinyu yang kong ikhlas dan kong iman te Al-Quran sunnah nyohu nyinga ban akidah klain mai sudah 20 pasti kau nyo akan telap dapat te akidah kum dalam Al-Quran pante akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.